Asetku Kurniati nomor asara. Asetku Maulida Nurhanjani nomor 10 sedi. Asetku Kanitalia Mumbita nomor 22. Asetku Muhammad Lutfi nomor 10 arwah. Asetku Muhammad Ramadan nomor 10 telu. Ya Soe Eloki Minggu Beta Sanggara Baranda. Filosofi. Acara biasanya di Sulawesi Selatan khususnya Bugisi biasanya mambebu Depa Sanggara Balanda. Tau rioloe percayai sabak reko engka botim mamelo acara botimna. Bahan-bahannya ya narito uti, gula kesi, cang goreng, minyak, sebang mentega. Jadi sanggarai canggolenge. Panoi utieri minyak pelai. Tosoi tengana utie. Napa parengi, cang goreng, debu, dan rena. Sanggara Balanda melalui Lianre.